Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, students. I am Johar Imam Afridi. My dear viewers, in today's video you will learn simple past tense, and it is the first part or branch of past tense. Before this tense, we have completed our present tense with its all branches. So without wasting your time, let's start. My dear viewers, Nanzamunga topic the simple past tense. Our simple past tense that the past tense first awalane shakh de branch de. The dena udan de munga present tense. The present tense to sumra shakhuna di laka simple present tense, present continuous tense, present perfect tense or present perfect continuous tense. Da munga pa dwo barkho bande wayulu pa first part ke ba munga structure wo or pa second part ke ba bya munga the date in suno usage wo hum daga se ba inshallah the past tense cho kum branch se da ba hum pa dwo video gano ke taksim vi pa first video ke ba structures vi or pa second video ke ba bya usage vi. No nan zamung che kam topic de da simple past tense the aw da the past tense chukum de first part the. No time munakhlam raze che start ko. The simple past tense affirmative sentence pade tarike sara jodegi. Number first bawi zamung sara subject. Da point the zan sara note ke chapa affirmative jumlo ke subject da तो शुरू के इस्तेमाल की और द सब्जेक्ट कार से भी दो एरा कनेक्शन में कार का उनका भी और जमुंग सारा सब्जेक्ट कुम की दिशी आई एम की दिशी यू वी दे प्लूरल नेम्स ए देन अलावा ही शी एट और सिंगुलर नेम्स दा द सिंपल पास्ट टेंस फर्स्ट स्टेप वो ब्या पदे पसे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दा पॉइंट हम द जान सारा नोट कर चे पर सिंपल पास्ट टेंस के द वर्ब द्वयम फॉर्म इस्तेमालेगी सेकंड फॉर्म इस्तेमालेगी द देना पास ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और ब्या पास टाइम टाइम देर इम्पोर्टेंट दे पर टाइम के मीन वर्जे मंथ्स आवर्स एटसेट्रा दा पर सिंपल पास्ट टेंस के देर जरूरी दी चे मेंशन छी जका चे या वजने the simple past tense or the present perfect tense पर माबेन के हम दा फर्क दे उस दे मिसाल नोला गो he दा was a मुंगसरा subject plus second form of the verb went दा was a मुंगसरा the verb second form दे the first form go दे और the go second form went और द देना पस जमुंग सारा रागलो कॉम्प्लीमेंट टू स्कूल और यस्टरडे दा जमुंग सारा रागला पर टाइम एक्सप्रेशन की नो ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे हागा परुन स्कूला तलेओ नो द पॉइंट द जान सारा बिखी नोट कई चे पर सिंपल पास्ट टेंस के पर एफर्मेटिव सेंटेंस के द वर्ब सेकंड फॉर्म इस्तेमालेगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल ही प्लेड ही दा वाज अ मुंगसरा सब्जेक्ट हो वले सब्जेक्ट दे जका चे दा डोयर दे प्लेड प्लेड दा द वर्ब सेकंड फॉर्म दे क्रिकेट ज मुंगसरा ऑब्जेक्ट होलो आउ टुडे अगो दा ज मुंगसरा टाइम हो नो हागा दुआ वरजे मख के द क्रिकेट लगा वली दी या मुंगदा से हम वयली शूचे ही क्लीन्ड द रूम 2 hours अगो हागा 2 घंटे मख के क्लास सफा करे या मुंगदा से हम वयली शूचे शी कुक्ड ओकरा लास्ट नाइट हागे तेराशपा बेंगलिश वर्ता मुंगा वय ओकरा लेडी फिंगर पाख करे वे या फॉर एग्जांपल मुंगदा से हम वयली शू we watched match last Sunday. मुंग तेरे एतवार मैच कतले वो नो का दे मिसाल नो ला
د تاسو پام وي نو په دې کې د سبجیکټ نه ډایرکټ پس د ورب سیکنډ فارم دی او بیا پسې یا به آبجیکټ وي یا به کمپلیمنٹ راځي او د دې نه پس به بیا زموږ سره ټایم ایکسپریشن وي. نو مای ډیر وو واز دا و زمونږه د سمپل پاست ټینس افرمیټیو سټرکچرز او د هغې مثالونه. زه امید لرم چې تاسو به د سمپل پاست ټینس په افرمیټیو سټرکچر او په مثالونو باندې پوه شوي وای. د سمپل پاست ټینس د افرمیټیو سټرکچر نه پس اوس راځو نیګیټیو سټرکچر له. لکه څنګه چې افرمیټیو سټرکچر دا ډېر ایزي دی، دومره کمپلیکیټډ نه دی او نه دومره پیچیده دی. د دې وجې نه د ټینس ته ځکه سمپل پاست ټینس وایي، ساده زمانه. دا ساده ورته ځکه وایي چې په دې کې دومره څه نشته، بس سبجیکټ دی، د ورب سیکنډ فارم دی او بیا پسې کمپلیمنٹ دی یا آبجیکټ دی او بیا پسې ټایم ایکسپریشن دی. نو د افرمیټیو سټرکچر نه پس اوس راځو نیګیټیو سټرکچر له. او په نیګیټیو سټرکچر کې صرف زموږ سره داسې لږ غوندې چینجنګ دی او هغه دی د ټو بی ورب. هماغه د رول په مطابق فرسټ به وي سبجیکټ. او لکه څنګه چې تاسو له پته ده چې سبجیکټ فنکشن کار دا دی چې دا به کار کوي، یو ایکشن به کوي، نو د ډویر اف ان ایکشن وي. او سبجیکټ زموږ سره چې کوم سبجیکټ پروناون ورته مونږ وایو دا اووه چې په تعداد کې لکه آی وی یو دے هی شي ایټ او د دې نه علاوه سنګولر نیم یا پلورل نیم دیس دیز دیٹ دوز ایٹسیټرا دا و سبجیکټ راتلی شي. او په دې پسې بیا ډیډ، دا ډیډ چې کوم دی دا د سمپل پاست ټینس ټو بی ورب دی. لکه څنګه به په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې مونږه ایز ایم آر استعمالولو یا به په سمپل پریزنټ ټینس کې مونږه ډو او ډز استعمالولو، همدغسې د سمپل پاست ټینس ټو بی ورب چې کوم دی هغه دی ډیډ. او بیا به په ډیډ پسې مونږ نوٹ استعمالو ځکه چې نیگیټیو جملې هغه جمله وي، هغه سنټنس په کومه کې چې انکار وي نه وي، نو د نه دپاره مونږه نوٹ استعمالو. بل پوینټ پکې اوس دا راغلی چې دلته کې اوس مونږه د ورب فرسټ فارم استعمالو. په نیگیټیو سنټنس کې د ورب سیکنډ فارم نه استعمالیږي. د دې وجه دا ده چې دلته دا ډیټ چې کوم دی دا په حقیقت کې د ډو او د ډز سیکنډ فارم دی. نو دلته کې سیکنډ فارم استعمال شو نو دا به فرسٹ فارم شي او بیا به پسې اوبجیکټ شي، بیا پسې کمپلیمنٹ او بیا پسې ټایم ایکسپریشن. لکه په دې مثالونه کې د دا اوس زموږ سره سبجیکټ شو، ډیډ دا زموږ سره ټو بی ورب شو، نوٹ دا ایډ ورب شو او گو چې کوم دی دا اوس د ورب فرسٹ فارم شو. دلته که اوس مونږه ولیکل چې they did not went to school، سیکنډ فارم اف د ورب مو استعمال کړو نو دا به زمونږه رونګ جمله وي. نو دلته به تاسو ډېر پام کوئ چې کله نیګیټیو جمله وي نو بیا به تاسو فرسٹ فارم اف د ورب په سمپل پاست ټینس کې استعمالوئ. او د دې نه پس بیا زمونږ سره کمپلیمنٹ ټو سکول او یسټرډے دا زمونږ سره ټایم ایکسپریشن شو. همدغسې په نیکسټ ایگزامپل کې یو دا اوس زمونږ سره سبجیکټ شو او ډیډ دا زمونږ سره شولو ټو بی ورب نوٹ ایټ ورب کلین. اوس که وکتلی شي کلین دا هم د ورب فرسٹ فارم دی. اوس که چېرې مونږ دلته ولیکل چې کلینډ سیکنډ فارم هم استعمال کړو دا به هم رونګ وي. او د دې نه پس اوبجیکټ او د آبجیکټ نه پس ټایم ایکسپریشن. نو یو ډیډ نوٹ کلین د روم لاسٹ سنډے، تا تیر اتوار کمره نه ده صفا کړې. مین په دې کې دا ټایم هم معلوم دی، ورځ پکې معلومه ده چې تیر اتوار. یا فور ایگزامپل مونږ داسې هم ویلی شو چې هی ډیډ ناٹ گو ټو سکول 3 days ago، هغه 3 ورځې مخکې سکول له نه و راغلی.
Yeah, for example, we can we can say that we did not win the match yesterday. Parun mung match no gatale. No, my dear students, that was munga the simple past tense negative structure. The umid laram che the affirmative structure pashane bataso the negative structure पे इस्तेमाल बांधे हम पूछी हुई बस द पॉइंट द जान सरा हमेशा पजहन के याद ला रही चेकला पर सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव जुमला जोड़ा हुई नो द सिंपल पास्ट टेंस टू बी वर्ब द डेट दे आओ वर्ब अप के फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई नेगेटिव स्ट्रक्चर ना पास द सिंपल past tense kum structure de haga the interrogative structure. Interrogative structure da haga tarkib banawat vi pakum ke chayaw sentence pasawal ya mood ke judegi yo tapus peke kegi sawal peke kegi puxtana peke kegi. No, the simple past tense the interrogative structure da hum der easy de the point note kare the simple past tense ya wazane chukum to be verb de haga de did haga ka plural subject de au ka singular subject de ka plural name de au ka singular name de pa interrogative ke war sara istemalegi laka pa de tartib bande interrogative structure did da laka sanga che tasola pata da che sumra tenses di o pa hage ke munga interrogative jodauna da hage to be verb pa shuru ke lagegi no did da the simple past tense to be verb de aw the rule pa mutabik we can use it at the beginning of the sentence no did raglo first the did na pas the mung sara subject aw tasola da hum pata da che what is the subject so you know that subject is the doer of an action and we have two kind of subjects plural subject and singular subject and as I told you before that did it is only the one to be verb of simple past tense that we can use with all subjects such as plural subject or singular subjects. No, the did chukum de da the simple past tense ya was an structure sorry ya was an to be verb de aw da the har yo subject sara istemalegi no pade pose was amunga subject aw the subject na pas da bya munga lagau the verb first form da point bad zan sara note ka wo chekala did istemalegi pa simple past tense ke na bya ba the verb second form na first form ba istemalegi da hage na pas ba zamun sara wi object ya complement और ब्याबा वी टाइम और ब्याब से सवाल या निशान पर इंट्रोगेटिव के लका पदे मिसाल नो के डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे ओस का दे सवाल या सेंटेंस ला उकातिशी और दे स्ट्रक्चर ला उकातिशी नो दा सवाल या जुमला हु बहु दे स्ट्रक्चर पर इन मुताबिक था जरा फर्क हम पे निश्ता और कचरे दा सवाल या सेंटेंस द दे स्ट्रक्चर पर मुताबिक नेविनो दाबा बिया रोंग वी लका डिड दा वाज अमंग सारा द सिंपल पास्ट टेंस टू बी वर्ब दे और द रूल पर मुताबिक पर सवाल या सेंटेंस की टू बी वर्ब दा द जुमले पर शुरू के इस्तेमाल है बिया पसे दे जमुंगा सब्जेक्ट द रूल पर मुताबिक मुंगा रवा खिस्तलो आओ गो da zamung sara the rule pa mutabik the verb first form sholo to market da zamung sara was complement sho yesterday zamung sara time sho aw da zamung sara shwa question mark no my dear who was ka ukatation da sawal ya sentence hu bahu the structure pa en mutabik ta zama ta khabare da matlab de che kachere taso pa structure bande zan poi krai और ब्या द स्ट्रक्चर पर इन मुताबिक मजल का वही नोस्तासो सेंटेंस बा न गलतीगी डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे आया तपारुन मार्केट ला तले या दा से मुंगो यली शुची डिड यू गो टू शॉप यस्टरडे आया तपारुन दुकान ला तले जवाब
yes, I went to market. Yes, sorry, yes, I went to shop yesterday. Au za parun dukan la talew. Next example, did he cut down the tree last month? Aya haga tera myasht wana cut kare da? No, he didn't cut down tree last month. Na haga nada cut kare. Os da example hum da de structure pa mutabik de. The sentence pa sar ke munga istemal karo to be verb did. Da haga na pas rage he. The he na pas rage verb. Au bya pas hai object. Au bya time. Au bya sawal ya nishan. Next example, did she cook the rice last night? Did she cook the rice last night? Aya hage tera shpa urije pak kadi. Os ka uka tishi daga hum da de structure pa in mutabik zaka che did to be verb, she subject cook first form of the verb, the rice da zamung sara object follow, last night zamung sara time show au sawal ya nishan. Pade pase bya bal misal, did he find job last week? Aya haga tera hafta kar peda kadi de. No da my dear who was amunga simple past tense au da hage interrogative structure. Zo umid laram che taso ba da simple past tense pa structure bande pushivi way pa interrogative structure bande. Dear student on question ka which pa simple past tense au pa present perfect tense ke sa difference de. No da point da zan sara note kai che simple past tense emphasize on time. And present perfect tense emphasize on action. Pa simple past tense ke time mention ka walda der zaruri di. Aw pa present perfect tense ke time ne mention ki ge halta tol facts pa action bandi vida the simple past aw the present perfect pa ma bin ke difference de. Kha the interrogative structure na pas wo sarazu interrogative structure la. Interrogative da haga sentence chukuma जोड़ा शिवी with the sawaliya or the negative, the nafina. The combination of interrogative and negative sentence is called interrogative sentence. Pa interrogative ke tapus humvi or inkar humvi ke na ke istemalegi. No razeche da de structure uguru khada point da zan sara note kai che interrogative chukume sentence ti da zamu sara pa दो तरीकों जोड़ेगी. फर्स्ट स्ट्रक्चर ये दादे did प्लस सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नेम या ही शी एट सिंगुलर नेम. और द देना पस ब्या मुंगा इस्तेमाल उ नॉट. द नॉट ना पस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्या पसे ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट ब्या पसे टाइम और ब्या पसे सवाल या निशान. द ये फर्स्ट तरीका दा फर्स्ट मेथड टू फॉर्म इंटरोगेटिव sentence. Au duama tarika ye dada che mung ba the did au the not contract jodku. Sashe ba jodku contract mean da badwana sarayozishi no da bashi didn't. Da en ba chukum de da barashi dila did la sorry did la barashi no da bashi didn't. No bala pade tarika jodegi laka didn't plus subject zamun sara kum di. دا ځکه درته هر ځل سبجیکټ وایم چې دا سبجیکټ د تاسو په ذهنونو کې خکینی ځکه چې دا سبجیکټ چې کوم دی دا ډېر امپورټنټ ایلیمنټس دی او دا ډېر ضروری دی. سبجیکټ او د سبجیکټ نه پس بیا ورب فرست فارم اوس کا وکتلی شي په بي طریقه کې مونږه د سبجیکټ نه پس ناٹ لګولې خو په دې دومره طریقه کې د سبجیکټ نه پس ناٹ نشته بلکې د ورب فرست فارم دی. د دې وجه صدا د دې وجه دادا چې دلته د ناٹ مونږه را وړې دي او د ډیټ سره مو کانټریکټ کړی ری ابرویټ کړم دي نو دا ډیډنټ شو. د دې نه پس بیا آبجیکټ یا کمپلیمنٹ پسې ټایم او پسې سوال یا نشان لکه په دې مثالونو کې did he not go to school yesterday. آیا هغه پرون سکول لا نه وتلی یا مونږه داسې هم ویلی شو چې did you not go to shop yesterday. آیا ته پرون دکان لا نه وتلی یا داسې هم ویلی شو چې did you not write your homework yesterday.
आया था पारून होमवर्क न दे करे. या for example we can say that did we not win the match last Sunday. आया तेरे एतवार मुंगा मैच न दे गटले. नो दा वो the first structure मिसाल ना वो second didn't we win the match last week. Didn't we win the match last week? Yeah, didn't you clean the room 2 days ago? Yeah, we can also say that didn't you see him last month? Yeah, we can say that didn't you go to Tira 2 years ago? Now my dear, who was the simple past tense interrogative structure. Za o midlaram che sanga taso pade interrogative bande poshiwi num darshan taba inshallah pa interrogative structure bande hum poshiwi. Okay my dear viewers and students, that was amunga the simple past tense structure. The simple past tense positive या चमुंग वर्ता affirmative structure वायु negative interrogative और interrogative structures मुंगा पा दे parts के देर पर detail सारा उयल और ज़ा उम्मीद लरम चता सबा the simple past tense पर structures बांधे पुष्टि हुई. इंशाल्लाह पर रवाना वीडियो के बा मुंगा the simple past tense uses कहूँ नो जमा चैनल दर सारा like subscribe और share करें. thanks मानना.